Beda bung, halo maksud mamang enak. Ba songon artis-artis sih, songon si Inul Daratista. Baru artis Korea Kim Jong Un enak. Saya sahat masulu, sahat matubutian. Harudi hula na mangulu, iya si bahut ngamar matian. Wala damang dainang nahu persangapi hami. Nunga hubuk kahami dohot sada hatau pasasin Belanda. Ya para tikyon, hupa sahat mahata selamat datang ke para Belat Channel. Unang lupa dah, tonton sampai habis. Jala sukre, molodang kona sukre rupe. Mau lihat deh? Minute. Who are you? Jadi adong masa pasang upung-upung. Kira-kira marup itu 75 tahun mah. Alay, danganong dope geling ni halakon. Jadi konsultasi mahalaki taringot tu baitemu. Roma 10 billion. Inang, gua mahira-hira molo kita mengutun program baitemu inna. Beda bung, halo maksud mamang enak. Ba songon artis-artis sih, songon si Inul Daratista. Baru artis Korea Kim Jong Un enak. Goblok. Halo maksud Kim Jong Un. Harus Kim Jong Un presiden Korea Utara di. Jadi buat hira-hira no pembulion Roma, bangelusi pemburuan. Ba toy mamang si benda ulima. Mono memang ngipe nagabe solusi utama babae mak ba singkat cerita konsultasi mah halaki tu dokter jadi mau hata dokter buido nah singkat cerita dangi berhasil maningom jela tubuh muse seda anak bawa di halak masih malu di halak dangi biasa mak mau arung na baru tubuh dangi beba masa do songon sada cara melek-melek. Jadi Roma obungon dangi bejo pangi ma khobar di jabuna. Ahmed ko ni mana. Dongani joa undang lama melau melek-melek dai nak mahore pun. Ayo rupi maju usia udah. Ayo songon naso to. Ayo rupi ba berpese-pese. Jadi maju awin nak pun. Olo amam mai pun nak. Jadi hari pertama, kedua, ketiga amam masudi. Dangi jadi dung hari papat ton dan ikan nggak mulai sepi aku pengunjung kebetulan ada dokter dong nih halakon ro sian udah ada dangi biasa mak ala nih penasaran nak nggak itu 25 tahun nggak boido markele naruh arah kan Roma itu tuk mak jabu nih opung nah oh ya, masuk nah bah puji Tuhan mate pung selamat mate nggak seorang be sucok gelek tak lo pundulion kan mangelusi kowe mamang mau lihat ma di hamu mau lihat ma di Tuhan sebetulnya kalau Tuhan dia mang ina pungon rumah kedongnya mangelusi lo to di pun di Tuhan di gom do sebetulnya saksi dua berbaben ya mama ina jadi dung leleng bercerita halakon dangi ba Roma todong ni halakon dangi ba suku matu pungguri ay nga dia sucoki ya pung asa bereng jo asa termula joawin na bayra tu yo ruangin na gudang dua urusan pung na bato kinay ba jo asa ubay ba jo tes mo na pola pungin na to ema to kinay ubay ma mo se tes na ka 3 menit dangi arok satu gajo makatatay dangi Baroma muse nyon bayon bay sukuma muse si anak ibu suku na ini sucokin na bato ay masabar majoho pahul mapatenang Messi patenang tokinay ate tokinay olo pungon nga sore on sa tokinay mo ni mus tokinay ni mo abi nga 2 jom mahudog majo tokinay Diba muse kopi terkedua dangi makatatai halaki si badung hampir saja
Ay lala ko la tokinay nimu. Ay sabuto na dia do sucoki. Ina bayo dangi. Olo pete jolo tangis jo imana. Ya maksudku jolo tangis aku. Olo jolo tangis mo jo imana. Olo puasa ko jolo tangis baru buwe pa jupang do imana. Imada puang. Lu majolo tangis jo imana. Olo nakikan buwe bing imana. Jadi dung sai buwe bing imana hupi aku imana. Masalah na dakwingo be manangidi ya hupiak ko ni mana. Jadi jolo tangis maju asa tarboto manangidi ya hupiak ko ni mana te. Ya amang berarti nabi kudu habe uropun. Jadu nih halakon nama-nama gelengi. Oras, dijuju man kita kerina.